Assalamualaikum ya sahibal bakalah. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan bika. Uridu an astariya ba'dal hajatil manziliyah. Tafaddal ma'za tahtaju al-ayum. Hal indaka sukarun wa halibun tazi. Naam. As-sukkaru wal halibu mujudani hunnaka. Asini kilo minas sukar wa ulba halib. Hasanan. Hal taridu syai'an adhan. Naam, uridu hamsa bayhatin wa hukman kabira. Hadza huwal huzur wal baidu fi hadzal kis. Kam si'ru kilo minal arus al-basmati. Siru arus al-basmati asyaratu ringgit fakat. Hazza rakishun jidan sa'ahuzu kilo ramaini. Hal taridu fakihan mislat tuffah awil mauz. La syukran, al-fakihah mawjudatun fi baiti. Tayyib. Hal hazihi kullul asya allati tariduha. Naam, kamil hisabul kulli likulli hazza. Al-hisabul kulli huwa khamsuna ringgit. Tafaddal, hazihi kamsuna ringgitan laka. Syukran jazilan. Afwan, ma'assalamah wa ila liqa'.